Jotono khulungkhan ni channel angkai tomon noran channel subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related video sanamo angka fadi tini kaise ketal job advertisement halenai omo angka teachers recruitment board of Tripura TRBT ni pekhati rejaka education school department government of Tripura notification rejaka nai 11 tarikh rejaka angka notification number bonai nai din norok angka ro nai di oro sajaka nai di 27 তারিখ from 4 ta ni simi 5 তারিখ jora 4 ta jora te nor application form fill up khlai manai omo special educator talang jangnai nai di selection test for special educator STA shini bkhaktei o exam talang jaknai gangko jago nai di post tangkai to special educator nong nai oro sini ST rongni bagai 62 vacancy tongo angkai nai di vacancy angkai nai di out of 200 post 8 post angkai reserve omo PS categories rongni bagai angkai oro essential qualification minimum qualification kan norok tamo nang 9 tong di video no pathak jora tei angka oro 50% mark nangai nai di graduation or post graduation recognized university with nai di B.ed khlajak nangai special education tai omo RCI recognized institute bong na nangai sajak kaw jagawo angkai desirable nai di having knowledge of Bengali te kokborok desirable omo toma tongnai no angkai relaxation rujang nai di 5% qualifying mark omo sajaka je SCS tirongni bagai 5% relaxation tongnai mark ko angka age limit angka up to 40 years sanjaka haipana sin age tirongni bagai 5 years relaxation rijang nai angka 45 ni bisingo angka sin age tirok khlai manai angka borong no 20,475 rupees ka rijang nai per month to angka nai di equivalence degree omo nai di angani description no PDF ri nai angka boma hake process online submission khlaina ne nai di application ba ke submit khlaina ne ko nai di angani description no ri nai norok tomung na application khlaina ni video bonang khangka comment khlaide ang sawn ba ke apply khlainai angka nai di o jagao sajaka CGPA rong ni ba ke ba ke khlainai nai di or 2 decimal of hema nai di 60 ka 60 nai di je nai di or example sanjaka nai di if equivalent percentage CGPA up to 2 decimal points 59 and tada 59.60 omo haike sajaka angkai o jagao important events sanjaka nai di notification 11 tarikh rejakha submission online through boni website khlaina angkai ang website no description ri ruana 27 tarikh ni simi chengnai oma application form 5 tarikh joratei tongnai angka last date angkai to 5 tarikh no 4 ta PM jora tongo angkai application last date of payment angkai 10 tarikh jora tongnai 4 ta jora no rejakha mo bo te downloading admit card angkai 18 tarikh ni simi 23 tarikh jora norni admit card download khlaina ni date rejakha angkai date of test nai nai di 12 tarikh 6 March 2022 time duration nai di 12 ta ni simi 2 ta jora angnai test center angka agartala nongnai te test venue omo ulo sajangnai sajaka angkai nai di no objection tai selection method boma hayang nai norok nai di angani description of PDF no ri nai angkai examination fee angkai to 300 ma rijai je unreserved po tongai iwaro angkai ta sine ST rong ni bagai angkai 200 khai ma rinai application form fill up khlaina pro angkai norok amoni bagai notification ni bagai kuno inquiry stroke tongkha angkai nai di boni website tongo norok thangi nai di regular boni website no thangi nai di tai syllabus bo manai boni website no manai syllabus angani description no mangkha angkai borong ni website di nai norok borong ni website no thangai syllabus kisa nai di tomung syllabus rong mai arokongi tongkha angka comment khlai di ang no sawana angkai o mahin ang ketal job advertisement tai online information related videos namo norok tak phanan channel subscribe khlayo ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos namo angka tinin bagam sunong situng jotono no hambai